Haji Ahmed Mukasa nagira ngu omugenzi Haji Abibu Kigundu akahereza obusiramu amataka abiri erya Ijugangoma n'erya Kaberebere erikwingana hikama 15 bitu hati bamwe ahabana be behindurire obusiramu nibenda kutwara itaka eri. Bategeeza ngaba bategeeza kinegera kubira ebyange nja kubyogera nga bawabi bana abawabi nsaba Mungu butantuusa mu kooti okujja nga obavuddewo konsera mwere kuwasa nina musango ki tulina musango kikutwaziza ensonga yalegadde eki ebintu byatandikira kujja ne batulaga ebintu laba ebintu ntutambule. Abasiramu aba ababire beteranire aha muzigiti gwa Ruhimbo omuri Isingiro Town Council. Anjali yange Katonda bwaba yagisiza mu bamasosi kufinira ttaka ly'okusenta ngenda kukkiriza. Takbir. Allah. Ngandi shahidu ngali mujulizi. Kati kiki kyano hijja yange najikosi. Ninkolotto wafu ninzuruka sofa ne baluwa ningenda morawuva. Kati ninda jela. Wajamne mkama wakachifu tujende tusare Ijumaa Nawe okay aitakajiwa senta tuteto busaramu baba mama yangu nakituriyo busaramu tuza kusaraho ekiruntu tuje mu byomeko byitu birumu abasaramu takalitutagera tuta honaba bakahebwa ebihandiko ebyo kubiho mu itaka bari kugira ngu babahirebera omushanju kugambira ensi ngu itaka eri baryesasire. Bamwe ahabana b'omugenzi Haji Abibu Kigundu abamwe nibenda itaka rigume n'obusiramu bita abandi nibenda rigaruke omu mikono yabo nkeka. Twagenda zari bakatumanya nti Kaberebere itaka yarekera abasiramu. Takbir. Era bwogenda n'otunuulira ekyape kiri mu packets 3 nata abasiramu nabo bagamba ntiika Omugandi Minisita Rukia Nakadama agambire polisi okurekeraho kwikiriza ngu enshonga z'okutoroboza zihwe kitaka. Ebi abigambire omu kukuza ekiro ky'abakazi izoba lya nyuma abazyo omu district y'Isingiro. They have been defiled. When they come to police say that these are home affairs. We should stop that. Those are aggravated offenses. Among domestic violence issues, defilement cases. The recent removal of population, Isingiro is following Wakiso and Kampala. The population is big. With these refugees, we compete for health services. Emihondano y'omumaka ejumirirwe ahabw'okuba ngwegi n'ecyumbagiza entunguka. omukishiza amara kutekaho omwana okakora tiine kyokubasa kukora obusinde n'obubanza omuka obone kubutwara ahandi. Obugabo bu President Museveni abaherize obugabo bw'ihangari baherize tikiri kwetenga mu bukozese kubi mwana umufu yo gukora munonga mukore n'amani na n'omushija nashemererwa yaba ino mucyara or hard working. Omuhwezi wa chairman LC5 Anet Kamama asimira abakazi ahabwo kukozesa emihanda ya government eyetireho nka parish development model emyoga n'ebindi okwetungura. Gashakwa Ruth Nwamanya.